bona o re tlela ka mahlatse dipula di tsona tša magadima mašoro magagešong ke le ditlhokomeleng ke boletše kua moragong ka re pula e tlong go tlangwago ga e tle gabotse magadima ona a tla ka mokgwa wa dipolao nke re e tlhokomeleng magagešo re phetheng ditaelo re itšhireletšeng re avoideng go ba mo go neng metsi pula ga e gadima go ba kgausi le dilo tše e leng gore di berekiša mohlagase mo e leng gore o ka feleletše e le gore le a tšhoukega tlogang dipiling tlogang kgausi le dijo ba le hlapang dipula di gadima magagešo le tlo wela ke bothata bo bogolo ka lebaka la gore magadima ngwago magagešo a se magadima mabotse a e leng gore a swana le ya mengwaga e mengwe magadima ngwaga o a bolaya mola pula e ya thomang gona o ka re ke šetše ke kwele mahu a go feta 5 a batho ba e leng gore ba bolaile ke magadima so ka kgopelo magagešo ka kgopelo e reng ga pula e gadima magagešo le yemeng go dira tšeo ke le botšago tšona le nna ke bone gore ge pula e gadima re le košeng re ya ema ra itlogela ya gadima ya fetša ya ba gona re tšwelang pele ka koša ya rena ke lebeletše gore go bohlokwa gore bana ba batho ge ba bina koša ba be seifi mo ba leng gona ke kgopelo banna phethang ditaelo ka mokgwa le ka gonang ka gona re lwantšhaneng le sathane o e leng gore o romela magadima o nyaka go bona bolaya bana ba batho mma go rena re tlo go thuša le gono a ke fe ba ba nyakang go buka for go tla go phetha ditaelo tše ke di bolelang kudu December re reka ka di-bookings magagešo December re ya buka go ka re o founetše kua ga moremi ba go botša gore a ba buke o ba botše gore moremi o rile mbuke moremi o rile mbukeng gobane moremi o nyaka go tseba gore ga a tsoga o tlilo bereka ka balwetši ba bakae so ke nagana gore taba ya go buka ya gore o mongwe o fihla pele o mongwe o dira eng ba tseba bona gore ba swanetše ba e bereke jwang se segolo ke ge nna ba ka mpotša gore ba ga mammale ba ga mammang ke ba baka ba re ba etla go sasa ka tseba gore mmereko wa ka wa letšatši o eme jwang difounu tša kua ga moremi ke 060 959 0303 060 959 0303 or le ka founela 079 170 9862 079 170 9862 go ba le founela malefo gone jwa le go 072 mare malefo re ne le yena ka mo nka re ya bošaedi nka re le mo founele founelang makgekolo gona kua gae go 071 398 1508 071 398 1508 le mo founele le mmotšeng gore re kgopela go buka re nyaka go bona ntate moremi go sasa ke gona ke bereka ga Matlala Ramošibo la bone ke ya go bereka ka Jan First la bohlano ke tlo bua ke bereka mo ga Matlala Ramošibo ke kgopela gore ba letlang le tsogele mfrugu le nna ke tikemišeditše go tsoga ke berekane le lena go swana le noka re nyaka frugu ka lebaka la gore ge letšatši le thoma le subela pula e atla and then a go tlo ba bose gore o kere o phetha ditaelo ka nokeng gomme dipula di go gadimela mma gore na madume a go tšwa go phahla e le go nna šiao a mašweu a go hloka sekutu ke re le kae tobela tate moremi re gona le ka dumediša batheeletši ba motse ga mmogo le malume ka kapa ka fale ke dumediše batheeletši ba motse gomme le yena Magaši le lena professor thobela a ge mama re mo thuša kang e le mang a itšwa kae nna ke Sara Moloko mme go tšwa lefaseng la Sebediela ga Molapo ya banna o tšwa ka Molapo all right nna ke tlile mo pitšitše go le kgopela thušo ntate moremi ka mathata ka gae kua moragonyana go ile ga ba le bothata ba le gadima ka mola gae mare la betha ka next door mo e leng gore go sa dule motho e le motlhare ene la boa la tshediša matšatši a 7 or ke 5 la gore la le bethile e le la boraro be ke ya go latela e le la boraro gape le gona la betha mare ka nako eo be le nako e ke itukišitšeng ke re ke a kerekeng then ge ke le mo tseleng ke bona ke traa ke mollo then ka be ke ema fela so ene ke boputše ngwana so ka no ya master go fihlela mollo la bile o tloga mo gausi le nna ka kwa go phanya ko morago ge ke lebella ka kere le gore ko sekgweng kwa ka re be ke segolele segwa go tuka mollo motlhare wa swa then ka be le gore na bile
ka thoma gore ke tswela pele ka leeto ka thoma yo montšintšintši ka re bopedi bone ke sa mo khurumetse ka be ke jikela gae then go ya ka thoma go itemogela go bolaya dinoga ka gae ene re thoma go bolaya dinoga tšela re di tšhela ka metsi a go bela kere then di no timela gona mo a re sa di bona gona di feletše kae I'm sure boleletse ka bantše tharo then ge re sena re di bolaya ka mokgwa go sa ga gona re tsoga re kwa go tlhagile lego namle ke thoma go nyaka go tseba rona mara gabotse dinoga tše ke tša mohuta mang or ke batho ba robalang ba ke dinoga tše or go diagalang then ka be ke etswa ke ya go nyaka go tseba ba be ba mpotša gore aowa gore ke you know ba gona ka mokgwa wena o inaganang then wele ka khumulela ka re mara ka le ke thoma ka boya gape ka tla ka bona bothata ba solo na le solo ka mogae solo se la nna go ka mo ka be ke se tšare ke solo fela ke sa nagane gore ka be le lebitla la motho go ba go fihlela ge tšatši le lengwe go itla motho wa tle thušang ka ga mmaka ga a thuša ga a fetša moletlile ka mo go nna ka mo be ke dula gona e le ge ba e tla go ja namile gore go nna gore ke bona seriti sa motho ka mo gae ne seriti se sa motho se kua pele kua selo le tshwenya then gore ka no ba ke khumuletse ke maketse fela fela ge ntse re ya re thoma go lebelela solo sela se bonala e le lebitla la motho fela ke thoma go tšea polelo le ya mmeola le lebitla le ka re se gore motho ba bolelang ka seriti se ba bolelang ka sona ke mo lebitleng le na ke mo solong se na ene gape ke itemogela bothata ba thokolosi ke no go lora ke robetse le motho ene tšetše leng gona e tlile life ka gore be se ka robale be se gale ke feditše go theetša lena go lapitšeng tše kgolo then ke dukišetša gore ke tima radio so ge ke thoma go tima radio ke theeletše ke ya kore ntho ya namela e re kudu mo godimo ga ntlo then ya tla ka di-footsteps ge e fitlha mo gare ga kamera ya ka ya ema a kgone tswa re be tlo theeletša or be tlo dirang then ka rai man ntho e gabotse e tlo dirang ka be ke omane ya kitima kiti ya boya gona mole e tlileng ka mokgole e tlileng ka gona ya fofela fase ya tsamaya jwale se seng gape le gona papa moremi ke itemogela go bolaya ke maoto le gonyo le ke dutse so no ka ya right e botlhoko le geta le botlhoko loto le botlhoko di krempe tlhogo ya go opa kore a ke tse re ke tla ro diagalang mantši ba ge ke ya go robala ke tla ke lapile o ka re be ke foroma ditina forogo ke tsoga ke le week a kgone go tseba nna ke tla re go diregang ene ke ne mokgwa go tlalelana ka moteng ke iputše gore na go tlalelana mo kore a ke tsebe gore tla re go diegang fela nna be ke ikgopelela thušo papa moremi gore dilo tše kore ke lena ke tshwane le ba bangwe ke phele gabotse ka re a setšo ke ba motho o mogolo mo e leng gore nka palela ko go bereka ore ntho ngwe lengwe ke e bereka ge ke fetse ke ko botlhoko ka re ke bereke le mmereko o mogolo mmagorena o le dula le ba bakae ka gae re ba bararo gong jwale ke wena le mogalabe le ngwana monnyane wa bobedi okay o le hlabišitše mogalabe a se tšwa hlabiša lapa le le dulang go lona ke la gago ke la gage ke laka nka nore ke laka ka re o humane nna ke se ke dula ka moo ge re tlo tlhakana ya ba gore ga a senantšha magadi ba go ba re ka gore a se mathomo o nyala re tšhaba gore o tšee ngwane wa batho o motliše keng mothola o tlotla a mo tshwenya ene gore gona mo le humananeng gona le ya geng gona koo a ba tlhalosetša reno ke humane a ne motse bara wena o dulang gona koo and then ka morago le lokišeng tongwe le nngwe dilo di bitše ka wena alright ba gabo ba o begile motse wa gago be setšo ba o bega o ba dumetše gore wena mogala bo a tsena ka gare ga stene sa seng a se reka e le go sa gago se rekileng ko wena go kry-ileng ka go sona gantši ge o dula le motho o mo kry-a agile go bohlokwa gore o mo kgopele go rekolola stene se reke ko wena tate ene go bohlokwa gore
ba ga botate ba tle ba bege stenese go bontšhe gore stenese ke sa ga bo mogalabi wa gago nako nngwe ntwe e le ditelang gore le palle ke go fetša ke lebaka la gore badimo ba ne gore ge ba lebelela mogalabi wa gago ba mmone o ka re o dula bogoeng gobane motse ola ke wa gago ene ge e le wa gago go o nyaka stene o se nyakile o se bitša ka fane ya gee okay taba e thata ke ya legadima legadima le kotsi le kgona go betha mohlare o tuke ge o ka bona legadima le betha mohlare o tuka o tse gore le mesitše motho ntho e re swanetseng go e dira mama re swanetse re tsebe gore why o swanetse go bethwa ke legadima batho ba bantši ba ba bethileng ke magadima ba ke ba tsebang ga ba betha ga bo bona a ba bethile ba sepela tseleng a ba bethile ba sepela tseleng ene legadima le lešoro ke la ge pula e sebe ya thoma gona ke legadima le la o kreng go ne maru mara mola pele o bona go ne letšatši ke legadima la go bolaya motho legadima ge le ka betha go na le se le se šiang ka moo ge le ka se sentšhe le tlo boa gape so kua ga gago go swanetse go lokišiwe ene go swanetse re ye go lebelela gore why o lelekiša ke magadima why o phela le thokolosi o ne le mogalabi wa gago ka mo ntlong ya gago go diragalang ka lapa le ge le phetha ditaelo le sa swarege a na lapa le la gago re ye go nyako tseba re medimo ya lona e kae gona ge wena o kitimiša ke baloi ba go šala morago ba go fošang ka magadima ba go fošang ka dilo tša go fapana ba go foša ka tšona badimo ba geno ba le kae re swanetse re ye go nyako tseba re maatla a badimo ba geno a gabo mmago a kae le ya gabo tatago a kae gona medimo ya gago e gahlana jwang zibidiela ke naga ye nngwe ya go nyaka gore motho a phethe ditaelo gobane batho ba bantši ba zibidiela ba agile ka dikgoro mola kgoro tša gabo bona di sa ratane so o hloka thušo mama ke lenyalo la gago la mathomo le o leng ka gare ga lona ke la bobedi la mathomo go diragetšeng gore no kgagane ka re bankiša matsogo ba go nyetše a feditše le bušeditše magadi a le morago o tlile a tšea yena mone alright so taba ya thokolosi a gona bothata felo ke tlo bona gore ke bereka jwang ka yona ka la bohlano ke tlabe ke le gare ke tlošana le dithokolosi godimo ga batho ka ge ke re go na le ditaelo tše diswa tše di tlong go tla di tlang go sasa tše e leng gore ke tlo thoma go di berekiša ka labone ke tlo leka gore ke tle ke tloše tokološi ye go šetšeng morago fela ga go nyake ke e tloše go wena fela ke swantše ke re ge ke e tloša ke e tloše le ka gare ga lapa la gago gobane go o le mosadi wa lapa o ne le thokolosi go bontšha gabotse gore le ka mogare ga lapa la gago e tlo šika ebile e tlo rena gobane e kgonne go swara mong a lapa bophelo ba gago mama o bonala o le motho e leng gore a wa phela gabotse go tloga kua moragong o godile ka ditlaišego ka nnete go tleng ga gago mo ke tlo go thuša mare ke duma go thuša le bageno ke duma go thuša le bageno a ke dume go thuša wena o nnoši ka lebaka la gore mathata a o neng le ona a bontšha a etswa modung ka lapeng la geno le ya kwana le bageno le ya ra kwana o ba boditše gore o tla mo bana ba mma a ke no boditše o a leng mo moteti then le o ke mešalang ka morago fela bolela le bona
bolela le bona re tle re le nyakele thušo ma then ge re fetša go le nyakela thušo re tlo go bona gore tšwelopele e sepela jwang bana ba ka e bona ba go bona ba right bona o mogolo nna ke no bona no bereka ke tsona o berekelang and since a tla gae last year ka December then le go njo le go ipontšha ga botse gore ka baka a le ka re ga dikoloto a ka setle ebile ke feleditše ke ra ngwanenyane a dulang le ena le ngwana le ena a no ya gona kwa a bone gore na go diregang ene o hweditše nnete go le ka mokgwa ene o wa bobedi le ena ge a ngwala di-exam me ke tlwaetše go metsoša ka 4:30 gore a kgone go dira morning study ka 6:30 so nthoela gone a ke tso tla re ke motho gore keng o ba a setse a tseba gore ke motsoša ka 4:30 then ena a itla ka 4:20 a fihle a kokote la mathomo nthoela e kule ke nna ka be ke mmotša forogo ke re wa tsa ke kule ntho eso ge ke re ke itheletša gabotse nthoela a isa kokota go se sa gone ya tla kwa ke yena a re mama gape nthoela e sa buile gape ke re ke a itheletša ya gomola and e kokota soft gore wena o se ka ba kwa selo and ra boya gape ga tlo feletša ngwala ka di 25 o ile ga tsena mo monyako ka bo 11 a boa sekolong a gata mo toulong e rebele mo monyako kgante o gata a ke sotla ke noga gore ke eng ntwela o no bona ka se ka šetse mosela o thoma go nyopa gore a kgona go kuša re mo gore a re gone nto mo then a be a tsena ka ntlong ka re bešitša butši a thoma go betha mola godimo ga tolo ge re ya go ntšha fela re ke re le gore a ke sore ke tla re ke mogatla noga or ke eng e kukumogile ebile šetse ntšhitše leele le tee o ile wa o bereka mara motso sale ke no feletša go bereka ka 2010 ke boa mmereko o fela bile wa se tlo sa ba gore diphisi jope no ba mola le mola di tshwara di kgaoga go sa o bona motse wa go se bereke wena mama dira di bapala ka ona kudu dira di bapala ka ona kudu di itirela boithatelo ka gare so motse wa gona le go bereka like o tshwenya pele before o loka ga gona bothata ke tlo go thuša ke tla bona gore ke dira eng godimo ga lapa la gago le bana ba gago wena se segolong yake le ba geno and then o mpolelele le ba gabo mogalabo wa gago and then ke tle ke nyake taba tša lapa la mogalabo ola wa gago le kgone go loka le be right so ke tla leka ka maatla ke bone gore ke go thuša go fihla kae ka leboga papa Moremi malome ka kapa nneko ke go leboge Professor Moremi ke kwele mma gore na a bolela ka taba ya tokološi ye e leng gore e bonagala e motlaiša kudu ka tabeng tša thobalano ntle le lehlakore le la tša thobalano go ne le tše dingwe tša tše le itemogelelang tšona le ka kwišang gore mohlho mongwe e ka ba e le mebereko kapa ditiro tše di tlišang ke yona ke ne go ba le dikrempe mo maotong ene gantši di tla ka bo mola go ma 10-11 ke itebetse ke re ke robetse ge nka no sekologa se ke re ka mokgo ke sa kwešišing nabile a thoma jwale a ke tsebo ke tla re ke go arabile ga botse nnatate ka kapa dijo di a dula ka gae tšhelete e a dula ke mathata jwale mo ke mathata le mebereko ya pala kore a ke tsona ke tla re ka gare ga leswiswi gore go diregang bile ke sono prof ke nagana gore mma gore na taba tša gage o di beile straight ga di hloke dilo tše dintšhi di kwagetše gabotse dipotšišo tša gago ke dipotšišo tše e leng gore di kgonne go dira gore di loka moka ga tšona di be kgauswi di kwešišagale nna ke nagana gore ke covered ka everything re tla mo thuša gona bothata o tlo re emela mola mama and then tše dintšhi re tlo di bolela ge re fetša re fihla ka mola then re tlo tsentšha ba bangwe gong jwale ba lebe bone le bona mola go tloga mo and then re tšwela pele thank you a ke go leboga
re tla netefatša gore re go fa se sengwe le se sengwe seo se tlhokago. Mbuze Community Radio Station, mogwera wa gago wa potego. Ya tsena ngwana. Florence Palms Resort e botlisetsa Ultimate Color Fest. No. Dia Florence Palms Resort and Spa ko Mamaneng. Kali 22 December 2024 is the date. O thoma ka area bobedi mathapama. Headliner ke ba latelago. DJ Maporisa, Gabs the Small, Karishma, Shiba Mapena, Singers, Snow White, Chester, the House Queens, Hobola Nabia. Lebo banga ba bantšintši. Tickets di go tsagala computer tickets. General ke 160 pre-sale. Gomme gating ke 180 rand fela. Golden Circle ke 250 rand pre-sale. Gating ke 280 rand. Mola VIP yona ele 500 rand. Gomme cooler box e tsena ka 50 rand fela. Go khotsa dintlha botlalo le tšatša dinomoro J 071-883-7258. Florence Palms Resort Ultimate Color Fest. Iba mowe. Mazda Country Lodge will set a year-end celebration. Kali 31 December 2024. If you look at Mazda Country Lodge, Miyama Mokulu R573. How to the Miyama MCRS. Umewu Tomoga India the Smith. So, what about the television? I did group of Jamako Meta. Could you spot it just not there? And then the headline at Johnny Obey, Karishma, Celebrity Crew, DJ2M, SOS, Mama T, Team Donna, Loyalty, Kalkiro Mabanchi. The tickets are put on the computer. 100 rand general, 200 rand VIP, VVIP with a 1,000 rand fair. Only could have offered a mahala all confident foul. The most community legislation in job. What does it look like? 073-680-8051 over 082-545-0835. Answer the Country Lodge year-end celebration. Ending 2024 in style. Presenting it the way. Re tla netefatša gore re go fa se sengwe le se sengwe seo se tlhokago. Mbuze Community Radio Station, mogwera wa gago wa potego. Selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend to rely on. Dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupo go fitlha la bone iri ya senyane go fitlha iri ya lesomepedi bošego gare. Re tla netefatša gore re go fa se sengwe le se sengwe seo se tlhokago. Mbuze Community Radio Station, mogwera wa gago wa potego.
Umulela siwela wele, umulela manatu, umulela. Siwela la wele diwe, siwela wele diwe, umulela manatu. Kinalini tikiadu, kinalini tikiadu, uri kolor rito yukweti. Emelela ritu, emelela ritu, robo na tuncha baroka. Siwele liwe liwe, siwele wele liwe, emelela ritu. Alright, motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM at 28 minutes before the hour 11 o'clock. Askotani a re se wana wa ledi a re yena o kwile gore ba re ngaka ye e dula Limpopo ga matlala a Ramoshebo ga o swele letamo na wena o tseba a dula kae lenanego e sa lenao la gago la pitšentše kgolo go motse community radio ya lekgotlakgašo la selegae gona fa le go 96.3 FM ke moka ge e ka ba 96.3 FM ga e go fitlhelele o ka retapa fela gona fa le go www.mcrs.co.za nna ke nna morwa motšha maubane ba gona baledi ba rena mo ba lapa a la go tšwa ka mo Waterfall ba tla tsebiša rena ke bona bomang professor le ka ba amogela semmušo mongaka thobela mmagorena abuti sesi ke a le dumediša magagešo le kae awa re gona mama ke mang le tšwa kae gae nna ke Maria Jiana tswa mo Waterfall o tšwa Waterfall wa ga Jiane Jiana wa ka Jiane o abuti ke mang o Kiven wa ka Msiza o ne khamba no sesi ngaka okay yeah magorena o thata keng nna bona ke mtebele ke go bua stebele sweta ke khona suwana ya maro se bolela ga monate sotho no yena wa se bolela ke tlo fella ke ruana o ka se rugane magorena ino zama nsona spedise mixele stebe le tano mixa okay yeah o go re na bothata ba ke bontlisitse mo ke la palela la Yesu ke dula o lapeng la Yesu bana bana ba ke baka ke tsamaya le bona ba bana ke tlisitse ke mathata motsola a ke sana batswadi ba ile bantšhia bana ke setse le motsola yana sa mathomo go ile ka 2019 a swaka a tshwara ke maoto ya ba 2020 maoto ale a ba wes a fela motshwara thata a sa roba le bošego ba re maoto na a fiša na a dula beile pakete ya metsi a tonyang a re maoto a fiša o ile ka 2020 ka August a re šia ausi yaanong ra mmoloka ra fetsa kwa re kwa 2022 makoko le yena a thoma ke maoto le yena a bolwa ke maoto abuti wa ka o tsamale le yena a mo tšeela ditaelo a tla le tsona ko gae na a phethela ke nna wa na a dula le nna ke mo phethela mara bokaone se nka bo kry-a a motsamaisa le bo doctor le bathong mara
sinkaketa ka kere thuso yana maoto a lebele ka 2023 mago fitileng a ba wes go re na a rurugile a le a matshoso a botwa ka tlatse ditaelo ke mo phetela ke mo thoba ke mo nuisa mara go tshwana sinka kere thuso ene bushuku na sa robala a bulela a re bona metsi a teng ke a mantši a tla mo go yena metsi a teng ka ditšhila na emelela rwale dikubo a tšhaba ke mmotsise ke re kanto tšhaba eng a re a ke bona metsi šiwa a etla tlama go nna ke re a bona metsi mo a re a nna ke a bona šiale a etla ke tšhaba ona a tšhabe a emelele ka maoto goye o ka ruba kaona nae nka tuba peteranyana kancane eyi thome kote ebusuku athi ubona abantu ubona batho ba morontetsi ba tshwere diphanga ba nyako morema ka re batho ba ka nna ke ba bona a re a shiba a emelele ka maoto a lle a re ke ba bona nna shiba batho ba nyako go nrema ka re nna ke ba bone batho bao a re nna ke ba bona go gore ba sa robale boshigo ka moka bulela boshigo ka moka o sa ga gape a re motho sho wa mmonana ke re a ke mmona a re sho tswere komiti ya tie o khuna mopila ka ba re ke no tie ka re mmotse gore tie a o enyake moroga se kwa tie tie o se kwa ino mara a ke sa mmona o tsamaile uye a thome ga pa re motho o le sho wa bua o tswere komiti ya tie ba re ke no tiela ka re moroga mmotse gore tie a o enyake se kwa ino tie why a go fatie a re le nna ke tsebe uye ai a thome gape a lle a balabale a re batho shiba a re nna ke a loya ga ke tsebe go nna ke loile mang gobane le setlhare a ke se tsebe gore se berekisiwa bjang mara batho shiba ba nyaka go mpola ba re nna ke a loya ka re ke bomang a ra ke ba tsebe ba ntshwaretse lekgotla ke basadi shiba ke ba bantši ka ra o ba bona a re ga ke ba bona basadi bao pela na a sa robale boshigo le nna ke sa robala boshigo ka moka na robala ka nako tsa bo 4 ke gona ka re tshwara ke boroko a robale ka bo 6 o a tsoga a fela a sa tsamaye a tsamaya ka mangwele tshwantse gore gape ke tsoge ka bo 6 o nyaka o tswela ka montle nyake ko mmolele monyako ke mmolele a tswe a re nna ke kwa phifo ga ke malele ka montle ka mola a dule nnete letšatši a le rikele a le bo 5 so a thoma gape a re metsi a rešia a boa fela be ke sa robala o tlo lla boshigo ka moka a balabale boshigo ka moka o eme ka maoto ene walla a sa robale velen a mafelelong a kosa gore nthoela US ena buta po ntsamesitse le bo doctor ka moka mara wa tshwana a sinka kere thuso di bathong sinka kere thuso e maoto a le a thoma roroga lori wa lebelela na a phadima kankare ke sepele mafelelong a o feleletsa a sa bolele na a patila mehlo a robetse fela a gore mo fa dijo na a sa dijo tse monedi ya makamaganong a ka mmona gore go bona bjang mma a sa le ena maoto a le a roroga a ba matsho nete a kere ke a mohlapisa kasuti sikhumbe sasuke siphezulisa kuvele sangaphakathi nathi nangithi ngiyamgezisa kusuke isikhumba lesa sangaphezulu kuvele igazi ngathi ayikhona la phela bese ngisaba nokumgezisa ngingasazi ukuthi ngimgezise njani
inyako zidumbile ziphazima ngathi sipili nawuthi ziyabhodoka angasakhulumi angasadli acimeze kuphela athule kuphela akwaya waceda iveke anjalo kute Monday game 15 washiya ekhathi zabo 1 washiya umagogo wakhamba awake senza kwenza amalungiselo lokho samngcwaba satibona simngcwabe kwaya kuthe iveke zako nakusibuyiso sakhe kwabhubhuse sami ngesibuyiso yamakosa ukuthi iveke zako yokubuyisela umagogo ngaliveke ngolosithathu ngem-14 kwatshona usesami umagogo wabhubha ngem-15 usesami wabhubha ngem-14 zaSeptemba manje yasitaka ukuthi into le hayi ngapha kosa yokubuyisela umagogo ngapha umntwana ke uyabhubha hayi manje yasitaka ukuthi into lenze kanjani awakwalungiselelwa amangcwaba wangcwatsheka kwaphela usesami loyo mari kinga yi-1 wasicaka ngento yi-1 abayimoshara bamlanda bekaphuma amanzi ngempumulo mari usemoshara adumbile amnyama amanzi latsho ukuthi usesami omkhulu makamsusako sho ngathi uyabanga abe wesi mari akasakhuluma ubhubhile abamthatha-ke emoshara bamletha ekhaya ibox lakhona baliguga kabuhlungu asinda makwasimangazi ukuthi ureyisiswa yini hayi abe mkhulu sho yini lemenza ukuthi abe ngako bona ukuthi nebox lima baligugileko baliguga nzima liyasinda bese akunasele siyombona-ke ekuseni engatholi ikhala lakhe iso imnyama enekade angasinjalo bekune-treatment bakayithatha kade ane-treatment bekakuhamba singakhulumi ukuthi bakathatha i-treatment enjalo bekakuhamba i-treatment ePitori okay manje mafika esibhedlela bathi batsho ngaphakathi amaphapha ke labathi anamanzi amaningi angazi abuyaphi baphele bamdraina dan bampha amapilisi abuye dan bambekela idate godi bamhlabe ne-injection kuthi ngaphela amapilisi la ne-injection la kuwe amanzi la abuye godi athoma adumbe abuyeleke godi esibhedlela baphela enza njalo akuhamba ne-treatment nekliniki manje ukuhamba kwakhe wacaka wakuhamba ngenye indlela sikeli lakhe somara yasicaka yena bavela gula mara ngendlela akuhamba ngawo wasicaka ukuthi wayakuhamba njalo manje nasithi siyakuhamba ebantwini bathi indaba isegeyitini and kudala into le basitshela ngayo nesondweni nakuphi basitshela ngayo ukuthi bembele umlingo lapha egeyitini ukuthi ngabhubha omunye vele iinyawo zisithathe nga-1 zisithathe nga-1 manje bathi kungakaphume into esegeyitini angekhe kwalunga ulutho and bembele into egeyitini bembele nento ngaphasi komuthi kunomuthi omunye besithanda ukuhlala uyilanga amatshisa manje bathi bembele nento lapho ukuthi ekhapha kungabi nento olungwako ihlanganahlangane umzilo ekhaya pha and kunokulila nabokazi ungazi ukuthi babuyaphi balila ngathi bantwana lakunye balila ebusuku lakunye ilanga lingatshinga and nemali ayihlali phela so snacks ayikho into olungwako kulo muzi manje into enze ukuthi ngize la ngizokubawa isizo ngoba nami inyawo zinokungitshisa la ngaphasi yazi nokuba buhlungu manje yazizwa ukuthi nami angisese-right
ene ngilala ngidiniwe ngivuke ngidiniwe ngathi yazi bengibereka ngingabereki umzimba mlo uphas soloko ngajiya kumagogo uphas ayikho into elungako kulowa muzi nabantwana banatlanhla yokubereka nalo akabereki usekhaya nakanatlanhla lombereko manje bengizela ukuthi ngizokuba ihelebho ngomzi loyo ene unekinga nalo mntwana lo ayikuthi mhlambe ngimkhuluma kumbi nethi ngifuna ukuthi ahelebheke angazonda ukuthi mhlambe ngimkhuluma kumbi emoyeni ngoba ngiyazi ukuthi bawucomplain ukuthi ibona indaba zaba bafuna izivele emoyeni yabona manje lokhu ungiphatha kabuhlungu kosa ngikukhuluma unekinga lo mntwana lo yambona ukuthi unedimoni umntwana lo yathi unokulwa nami ngenye indlela engicakako ukuthi into le ibangelwa yini ngoba unesikhathi vele yazi alwe nami kabuhlungu and ukuthi ubangani nami angazi angitshela ukuthi basho mina ngiyamhlukumeza ngimbona mangasebenziko ngiyamhlukumeza ngithanda abanye mina yena ngimthanda ena ngathoma ukulwa angeke akhona umuntu unamandla amanye ngingawaziko ukuthi ngewani vele uzamthola vele ahlanganisa amazinyo acimeza navula amehlo lapho uzakuthola amehlo agijima abovu angitshele straight athi yazi ma wena ngendlela ezingikubona ngayo nhleke uyangidina nhleke uyanginyenyisa mangicala konje mara one day ngizokukhohlwa ukuthi ngumma umwenzani wena gogo mina ngimenzi lutho nedi ukuthi mina ngithola ukuthi ikinga yakhe yini futhi unokuthi ayalwengelwanyana encane so noma kuthola ukuthi mhlambe nginonto oyibona ukuthi ayisiright ukuthi uyamsola akafuni yabona manje ubona ngathi mina ngimthandi yabona kanti akusinjalo ngese ngakhethululo abantwana ngewami naye yabona ngese ngathi iturube angabereki ngitawa ngiyamkhethulula ngeke ngakwenza abantwana bamboke manje uthi yena ubona ngathi angimthandi kanti akusinjalo manje abantwana bamaboke nje bangitshela lapha ngikhamba khona bangitshela ukuthi batsho babakhambisa nesithunzi sabantu abangekho nalo naye bathi bamkhambisa nento yiye menza sokuthi alwe futhi iyamvurba iyamcontrol ngoba ngize ngayifunisisa ukuthi kubangelwa yini umntwana waye aphela alwa nami abangitshela ukuthi umntwana kunekinga bayambereka ukuthi vele makaqala vele angakubona ukuthi ungumake akubona ngathi usiyinto nje manje sinto le into yenziwe ngwabona ukuthi vele alwe nawe ene eqineni bathi mawungamhlogomeli umntwana uzokubulala ene vele ngiyambona ngendlela ngawo maye bathi umhlogomele ngoba vele bamberegisa vele ukuthi bambereke ngokuthi vele makaqala umdine yabona asilingeka adineke vele ngoba vele uyasho ukuthi vele mina ngilanga vele angithembise nokungibetha yabona mangigcine ngizithulela ngethe uzogcina angilimaze yabona manje nawo nekinga vele akasi-right ngiyambona bekangasisolo mntwana beka-right beyimuntu oziberegelako owakhako ubeka isitina bekabereka nangikhaya vele asithengele ukudla singasogoli ngoba ngiyamazi icala nokuthi beyimntwana njani bekanengqondo beka-right mara nje uyangicaka ukuthi ungenwe yini akasese njengoba umazi vele ulwa nami kabuhlungu and makalwa nami nalo ekhabo lona ulwa naye into engathi bayenze ukuthi swethu vele nakalwa nami nekhabo lolwa naye vele manje angithola ukuthi inhleke kukhambani ngayo manje futhi yabona into le ingihlalisa kabuhlungu ngoba sengihlala ngevalo ukuthi nasicala ukulwa lapha sengiyathuka yena macala ukulwa semdebele baphume nga-1-1 babaleke ngoba macala ukulwa kakhona umuntu ngoba vele udobha kwinto phambi kwakhe yini uyathatha uyabetha akakhethi akaliswa manje ngedlanza ulwa ngengikhala mangeze wamjamela vele manje ayikuthi mhlambe ngiyamphoqa angaphatheki kabuhlungu ngoba nami ngikhuluma vele into ayenzako ngoba ayingiphathi kuhle ngoba vele ulwa nami kabuhlungu
angezwa wathi umuntu ukungummakho ulwe naye songathi ayisimo ngathi ungumama angamaziko and ngokummakhe ngimkhulisile namhlanje ukhona ukungijikela angithuke and ingazi ukuthi denhlekisi banga ini mangimbuza ukuthi andenhlekisi bangani ngikwenze natawa yakubona wona ungibona manga ungabereki ungithatha ngathi ngiyinja ngithi njani ngikuthatha njengenjanjani awusiyinjana umntwana njengabanye what are next ngithatha sisi angiboni ukuba umuntu next angithuka ngigcine ngithula bona ukuthi mangiphakama na uphakama kakhulu gcine ngizithulele wena ngiyambona ukuthi unenkinga akasi right ngoba nokubereka vela kabereka abantu bamthembisa umbereko bathawa sizokuya endaweni eso kunombereko lapho sizokufonela lelo langa malifika vele bangasamfonela bathule badu manje na akanahlandla lo mbereko ni lani nomunye umntwana omkhulu naye usedrobheni uhlala edrobheni umntwana kufunda le naye akanahlandla lo mbereko naye usubereka ijob eli-1 Saturday kuphela naye akanalihlandla lo mbereko boke abantwana babanahlandla lo mbereko maye lapha ngihamba khona bathi basho babakhambisa nesithunzi sabantu abangekho yikho banganahlandla so manje umzilo awunakuthula asihlale kamnandi nebusuku ubuthongo buyaphela phelele buthongo and mina namabhuda angisaboni next mangileleko noma ngiphupha angisayazi into engiyiphuphuleko ebusuku ukuthi yini and kunento vele kabo 12 ebusuku ngivela phe kwendlu ngapha ngilala khona ngo 12 ebusuku ngivela phe kwamasenga angazi ukuthi yini manje na umuzulu abathi na unotokoloji and nami ihliziyo mvele incane umuntu makaphakama nama ngikhona ukuthi ngibiyele phasi nami ngiyaqalelana ihliziyo yami ingaka phela ihliziyo nginesidina and ngiyaphelelwa so bowufuna ukuthi sikuncede ngani gogo mina bengifuna ngincede ngomzilo ngani sitolo ukuthula nathi into zethu zivuleka ngoba bathi umuzilo omnyama awukagezwa and nathi asikagezwa ngoba kwalala umdala ubaba zange ugezwe nje kulela umagogo zange ugezwe umzilo manje la sikhamba khona bathi umuzila umnyama sihlezi umnyameni ayikho into ezosilungela kosa ukuthi umzila ugezwe khona mhlawumbe into zakhona zivuleke vela kunanto elungako kulowo muzi next hlandla ikhona abantwana vela banahlandla manje bengiba usizo ngalokho dan lo gada funda cedile mari esikolweni ufunda enzima funda enzima ukuthi bekathi nakosa kubhala ama-test umntwana lo mina ngazi bekanento soyihlala shola dan mayisuka nedi angayizwa ukuthi ibuhlungu ucala isifuba sisibe buhlungu nedi angathoma ukuthi isifuba sami sibuhlungu bekaphelela moya awe bekawa ngagcina ngamthatha ngamse esondweni bathi akosa zokuhlala edronini ngamhlalisa lapha 2 months akosa aphethele awe kufika into la awe akosa ukuthi kunzima rathi nakosa abhala ama-test vele enzeke njalo bahlala 2 months lapho ayengabona ukuthi ene ukude nesikolo into le manga nayingambamba ayi-1 endleleni yabona kuzoba ikinga ngagcina ngimthatha ngambuyisela ekhaya ngamfonela i-transport ukuthi phela imthatha ekuseni ngebreak imbuyise bangenza njalo-ke aphela esikolweni mara aya kabuhlungu bagcina bangifona lokhuthi bathi umntwana nanguhlangana esikolweni ngiye nangifika lapha ngithola vele uhlangene kosokuthi mdabuye isini isikhathi ngibona sele bambuyisa akutitshera abangamthatha bathi kunomunye umuntu samoye ngamsa lapho wamcheka wade umntwana lo walahlekela incwadi yakhe grade 9 basebenze yona incwadi leyo ngoba bekakhohlwa nesikolweni nakosafunda into kosayifundele weyikhohlwa akasayikhumbuli
bathi basebenza incwadi yakhe yaka grade 9 ngikwabe so incwadi leyo bayithethe bunala bayibeke khona ane phezu kwayo babeka inyoka yona incwadi lengaphasi bayigadangisele ngenyoka aphelela umoya awa inyoka lafana ibereka ngayo bathi kosa ukuthi-ke incwadi yakhe le itholakala ibereke ndanakhona ukufunda acede esikolweni ngoba bafuna ukuthi alise isikolo agcina alise isikolo ahlanye angasafunda bathi nemva kwesikhathi uzogcina aphuma ekhaya umntwana ungamazi ukuthi uyephi uzokuhamba ungamazi ukuthi uthingephi bathi-ke ilanga malithinga ngabo-4 bamemeza igama lakhe bamphephetha lo mntwana nebusuku vele bangalali balala ngabo-4 nakavuka-ke ekuseni bekavuka adinwe everyday angitshela athi mazi ngathi ubusuku ekuseni nangivuka kumzimba mudinwe anginabuthongo bangithi ngiyalala ubuthongo abukho kunezinto engizibonako phambi kwama bangithi ubona inatakho angazi banamaphupha akhona ukubona mva kwesikhathi amaphupha akhe la avaleke ngalesikhathi ngathi ngihleli naye usentamba amasonga ku-8 ngihlelela yena uhlelela ngabona abaleka ngathi uyathuka ngathi yini wathi manginento engiyibone kudlula phambi kwami sho yithi into enjani uthi mina ngiyibona ukuthi yini into leyo manje nake into leyo engayifunisisa bathi umntwana ukuthi vele bafuna ukubamsebenzisa bamthatha ebusuku ngikwabe so manje sike nokwisikolo kwaba nobaba lo wanandathi wamtshela ukuthi manje nokubhala ama-test uze uzokuphetha indalo before nokubhala ukuze ukhona ukufunda ucede ungasafika esikolweni uhlangana awabekenza njalo-ke maze ukubhala ama-test ayeke waba lamphethele thili-ke bowasiceda isikolo ucede last year ngoDisemba ngoJanuwari kosa ayeJohannesburg ayikoliji manje akumazi ukuthi into le isukile kuyapha urunjani angazi mari hluke sona sinande simbamba manje akumazi ukuthi isukile or ibhacile angazi ukuthi akazi ukuthi nakafika le eJoburg nathoma ukufunda ukuthi imbambe na angazi manje isililo sami ngisilethileko lapho ukuthi ngifelephe ngomzi lo sikhona ukuthola ukuphumula masikuthola ukuphumula sizokunceda gogo ke kwele o bolala ka o mongwe wa geno o re o ba jwitse kudu le tlabile ko re stopo sa gage be se rorogile le tlabile ko re o changitše khala ya ba wa mmala o mo black le tlabile ko gore o be a ba jwa go tloša letlalo la gage go etswa le lentsho mafelong go etswa madi ke makoko ke makoko a gago ke mme motho wa go swana le o gantši go bontšha gore koko batho be ba tšere serithi sa gage ba se berekiša bošaedi so ga a fetša go hlokofala go ba boima go yena gore a sware ke ice ga a santše a sware ke ice mmele wa gage wa thoma wa ruruga ye nngwe ye hlolang gore go be sowe ke treatment ye motho wa beng a e berekiša a sa phela gantši batho ba go ba le di-cancer batho ba go ba le ke malwetse a go fapana-fapana ba bangwe ge ba fetša go hlokofala go ne go ba sowe but ba bangwe go hlola ke lebaka la gore batho be ba ba tšeri ba ba berekiša mmereko wa bošego ba ba berekiša boima so a go normale go boloka motho wa le sowo ebile ga go nyakege gore motho ga a hlokofetse o kry-e a e ba seemong sa go swana le seo o tlo le tshwenya mothoo o tlo le fa bothata mothoo le boletše ka ntwa kua gating e santše e epoliwe e ntšhiwe and then motsola o berekiwe and then bana ba berekiwe o boletše ka taba ya abuti ya gore o wa kwata o lefelela pelo ke lebaka la gore dilo tša bo abuti a di loke ba abuti ge ba lebelela maphelo a bona ba bona le boima and then ge o bolela le yena o thoma go go felela pelo
nako nngwe o tlo re ke yena go felelang pelo gante ga se yena lapa le o kry-e go ketima phoofolo ye e dirang gore ka mogare ga lapa le lebelelane ka leitlho le lengwe le seng ga botse baloi ba kgona go bereka ngwana ka gae gore a feleletse a tlalela mmage pelo a ba fetsang molaile so abuti ga le sola o nyaka thuso ba ka mmereka gore a go batse o mongwe ka mogae goba kua ntle ge ba re ba tethabiša go tsoge dintwa a go batse o mongwe e le ge ba nyaka go bona ba senya future ya gage so abuti santse re monyakele ditaelo tša gage tše di ka mo thušang a be right a swane le batho ba bangwe a be le tšwelopele ka lebaka la gore go le motho o phela o phelela go tšwela pele ga o phelele go ema mo go teng so go bohlokwa gore re swanetse re boneng gore re bereka jwang gore lapa le la le loke le bega botse so taba ya mama gago e nyaka re o hlola gore be ba mo dirileng ba lone ene le abuto ke lebetse bele ba ile ba re o tlo feleletsa a bulaile motho a ile o tshwara ena a se ka tswa ko tronkong a gole ba nyaka gore a gole ko tronkong gore a iseng bjalo a tsamaya ke seke ka mtseba gore o ile kae le magwetseng teng ke seke ka go tseba gore o gwetse kae ba beeleletswe ithu ka morago ga gore le kry-e seporofeto seo le dirileng awa gape ge e le ora la dira selo gore ra buti o tlo no tswela pele a e ba seemong se a leng mo go sone yang ke re nna be ke mmotsa gore a tsamaye o kgone go ihlokomela a sa nyake ba a sa nyake a ke mosee basona a sa nyake gane ke tlo moreng a sa nyake abuti wena le mama le ya kwana sezwana ore nako nngwe gantšhi ntho ya gore le felelane pelo e no tla mo go wena goba ke yena ka mantšu a ga ga bolele le wena ga botse shuthi ungimalo kuhle kuhle nangimcala ngesikhathini nje sinokuthi mhlawumbe nasikhulumako imistake anokuyenza kimi shuthi ngiyakwazi ukuthi ngimbona unesidina kimi uba nesidina so nesikhathi abe nesidina shuthi angisilinge nangimbona so and then mhlawumbe ngimthuke ngikhulume la ngikhuluma khona after lapho ukhama isikhathi ngiyasola ngithi ish uma lo man lana la ngayenze kuhle mara ukuthi ngibuyele kuye ngiyomtshela mhlawumbe ukuthi ngibawa uxolo ukuthi manje ngixolisa angikhoni maye ngikho kuhle kuhle nami nje bengizela ukuthi ngoba mina kuhle bengimuntu westrata bengibhema mina okay yeah bengibhema then bathi nangibuya ku-recover sekuna 2 years nje ngawuya ku-recover hayi angibereki 2 years leyo kuvele ngihlela ngibereki next nje ngifisa ukuthi ana ngingabereka ukuthi at least tomorrow nami ngimhelebhe nga-something akhona ukubona ukuthi hayi ukuthi ngiyamzonda ishuthi or nami ndi phezu kwami le ngoba maybe ngimuntu westrata sikhamba sithatha la singabe khona kwento enjengalezo ngoba nginokuthi nesikhathini nangikhamba usebusuku shuthi nginokuzwa ne-feeling engathi kunomuntu ongilandele ngemuva and then sometimes nangileleko ebusuku nakhona nginokuza ngathi ngilele nomuntu bese ngiphaphame ngivuke total namuntu next then tot after lapha ngisalala ngisabe nobuthongo I mean ikinga angazi ukuthi kuhle yini okanje ngoba angikhona ukuthi ngakama gogo yasho ukuthi yena ngathi isikhambe siye kuphi yena ufuna siyokuhlola mina ngathi kuya ngathi nenga gogo singakhamba siyokuhlola mara ngoba akuberekwa anginamlobereka ngihole 350 ekhanga namlobereka 350 lemele ukuthi ngiphethe silakho sithenga ipuphu sithenga nesichebo ngithenga nezohlama ngayo yaphela ukuthi ngikhambe ngiye kuphi kuphi angikhoni into engeze ukuthi vele ngingakhambi ngiye kuphi vele ukuthi angibereki achuthi naye uma kabereki nakaholi maye sesicale yona 350 le nje kuphela ngoba ekhaya ngimi ngedwa hole 350 abanye abaholi 1350 suku ibe incane nayo shuthi anginanto engayipilwa mijamile sister akwenzeki next yena ngapha nginomntwana ngashuthi angikhoni nakumenzela next uyazokala buti sizokunceda ya kumele ukuthi uthole incedo ukuthi uzokhona ukuthi ugogo naye azokhona ukuthi ajabule ngesinye isikhathi amaphutha
uyakhona ukubona ukuthi uyayenzile netinkinga ukuthi awukhona ukuthi ubuyele emuva uye lapha kugogo ufike umtshele ukuthi ucela ukuthi akuxolele yabo. So akunankinga bhuti, mina ngizonceda ngokusebenza umuzi ukugubha lento le basigubhele lapha ekhaya, at least ngikunikeze imithi ukuthi ukhona ukuthola umsebenzi, ngikunikeze imithi le izokhona ukuthi iyenze ukuthi mawubona umama umbone njengomamakho. So ngizoyenza imithi le izokhona ukuthi lekhaya lapha nihlala khona at least kube nobuthongo, inhlanhla zenu zibuye, impilo zenu zikhona ukuthi zibe right, nani impilweni zenu kube ukukhanya, nibone la niyakhona. So inkinga ikhona ngale ekhaya, muthi lento le bayigubhele ngale iphume. So lento le yokuthi niphelelana inhliziyo khona ukuthi iphele la kuphila khona izilwana itokoloshi leya akube nempilo engcono, ngoba nayo ifuna ukuthi ikhaya kuhlale kube kunomsindo, ifuna ukuthi ikhaya kungabe nokuthi kuthola ukuthi niyakhona ukuhlala phansi nikhulume bese ni kushuthi ugogo akunikeza ama advice ukuthi asambe siyele bese nivumelane. So lento le yamuthi iphume, umuzi loya usebenzwe, idoti le abathakathi bayenzile ngale kulomuzi loya iphume siphindisele emuva kumnikazi. Kulani uzokubona khona ukuthi impilo zenu inhlanhla zenu zikhona, bese nikhona ukusebenza, ukhona ukunakekela lo mntwana lo unaye, ukhona ukuthi nawe ube nento le ufisa ukuthi ube nazo yabo. Yeah. Ngoba nje okunye nama umuntu umoro ukhohlwe kuma namakhonjo, kunamakhonjo amanye, amakhonjo la amhlophe, ngithi mina ngikwazi amakhonjo amhlophe, ngithoma wabona. Kunamakhonjo amhlophe ekhaya ko. Ngilawa amancane ore amakhulu vele. Vele anormal vele. Yeah. Maningi so. Yeah, wena kuthi anjalo. Maningi kona mara ngithi anomgodi, ngithi lapha ekhaya yindlo bese inomkhukhu esayidini, asemkhukhwini namkhukhu lo ngithi embile. Ndani ahlala ngaphasi efloorwini, masazi ukuthi ngaphasi apha ukuthi iwolo khona le ngangani, mara wona akhomza ukuthi maningi ngoba anokuphuma ebusuku agijima upende. Wona maningi ngoba akhwela phe ebusuku amalanga langilali ayangirasela, akhwela phe kwendlu naphe kwami futhi amhlophe la ngaphasi la amhlophe, angikwazi amakhonjo kanjani nami. Vele ebusuku angilali, akhwela phe kwethola uthini isikhathi ayagijimisana angilali. Imgodi le yamani ivala gogo ayenzani? Avula lapho khuni. Avula lapho khuni. Okay, malume kakapa kiye umo. Yeah, itsene ke tla bua ke ba fa solution ya magotlo. Yeah. A ke leboge prof Sebaka, a ke leboge Sebaka. A buti ke kwa a re ebe e le motho wa strata, e le motho o a tkgogela bele kgoga eng a buti? Eng pema heroin nyawupa. Inyawupa ne. And then at least wa khona ukuphuma kuyo. Ngakhona ukuphuma 2022. Ilise 2022 nje sina 2 years. Uyilise 2020. Uyenyaka ophelile ngisho ngoMay. Ngikuse unyaka ophelile ngoMay. Ngibona kuhle. Nombali. Uye last year ngoMay. Ngikuse last year ngoMay ndanibona kubhubhu gogogo. Ngakuthatha ngoAugust. Uhleze uMay noJune noJuly. Bona kubhubhu kwakho ngoAugust ngakuthatha. Last year. Right. Go ntwana ga o sa khoga. Anje ngisabhemi alise sengibhemi kwaye. No jwalo yasela. No jwalo yasela. Manje ujwala uthenga ngane futhi ngoba uthe awubereki 350 ikhelebha ngikhaya. Owanjibile nabo utsholo ukuthi singinesikhathi ngasabsili ngoba benginokubusela nomunye umngane nami. Maye since kuso chatini ngoba ngiyabona ukuthi anginamlo uberekawo. Ukhona umfowethu umunye uyabereka. Nguye yedwa nje ngazi ngithi uyabereka echatini.
manje ukuthi sicalelele ngakuye manje kenzeka ukuthi yenye inyanga wabhalelwa naye ukuthi asenzele ngendlela evanenze ngayo wathuka ukuthi ima inyanga leyo ke sidoswa ngolungu adliwa lalwa ngendlala kwenziwani ngagcina ngicabanga ukuthi into ye-350 ngoba bethi nathatha 350 lengiyo ukuthi ukuthi ngiyayisela warra tabeng ya behavior ya go se kwana le mokgekolo ne a se nto e botse but ge ke theeleditše ditori dilo ka moka ga tsona tše koko a di boletseng tša ka lapeng e bontšha gore go ne le nto nngwe ye e leng gore e go diriša diphošo o bona yona nto ya gore o re ge o re o a tsamaya ka nako nngwe o kwe o ka re go ne le motho a go šetšeng morago koko mo o boletse gore ka kua lapeng la gage bana ba gage ba tsamaiša le seriti sa motho wa hlokofetšeng ge o ka se kere thušo ka pela o tlo bolaya mokgekolo ene nto o swantšeng o e tsebe ko gore ge o fetša go bolaya mokgekolo e molaleng gore wena le bana ba mmago a le sa tlo o kwana le meloko le metswalle because o tla be o bolaile mokgekolo ke mmago batho o tla be o bolaile mokgekolo ke rakgadi ya batho o tla be o bolaile mokgekolo ke moagišane wa ba bangwe ba e leng gore ba phedišana le yena gabotse a ke nyake kapa ga ke rate gore ke re go wena o thome go berekiša advantage ya gore bathe angizenzi nabo moremi ba e bonile ndo le then o e tlwaele gore angizenzi vele gore ke tla no e dira and then ge ba ntshola ke ba gopotse gore ga ke titire o boletse gore o na le ngwana wa rra always o swantse o dule o tipotšiša gore ntwe o idumellang e phela mo go wena gore o roge mokgekolo e le mmago o bolele le yena ka mogo wena o nyakang ka gona goba go ne le ntwe e phela mo go wena e nyakang gore o kweše batho bohloko gore o swarwe number 1 o swantse o tipotše gore na go fetša go swarwa na ngwana gago o gola e le ngwana mohuta mang o nyaka re ngwana gago a gola tseba re papa ka o toronkong o be a betha koko papa ka o toronkong o bethile motho ko jwaleng papa ka o toronkong o bolaile motho a se ka mokgwa e leng gore ngwana o swantse a gole a tseba ka gona ka mantso mangwe e ra gore nto nngwe le engwe ye o e dirang o swantse o dule o gopola gore o ne ngwana o e leng gore o swantse a be proud ka wena then o swantse a tla be proud ka wena jwang o sa hlomphe mokgekolo o swantse a tla be proud ka wena jwang o no bolela le batho ka mokgwa wena o nyakang go bolela le batho ka gona umakoko ungamsoli ukuthi uze la ebhitsheni kholo wabe wabuya wakhuluma ukuthi ibehavior yakho injani umakoko ngiyacabanga ukuthi akhulume njalo ubulawa ihliziyo yokuthi abantwana bakhe babe sharp bafana nabanye abantwana ngaphandle and I want to assure you ukuthi makoko o tle plekeng e right le tlo krea thusho ge ikaba go ne le dilo tše di lebeng ka pele gore le se ke la krea mebereko dilo tša la di se ke tša ba gabotse di tlo tloga we are not saying moroka o tlo dia ntwe e leng gore le tlo kgona gore ka moka ga lena le meberekong di-lucky tša batho di tswelela ka tsela tše ntšhi tša go fapana lucky ga se ya gore motho a ka toropong a go bereka toropong fela nka no go fa mohlala ka nna ge ke go hlohleletša ke berekile toropong for a long time ke ile makgweng ka 2022 ne ke berekile di-company tša security tše ntšhi ke berekile di-construction tša go fapafapana mara ge ke lebelela bophelo bo ke bo phetšeng gauteng ka moka ga bona le bo ke bo phetšeng mo gae ge ke fetša go ba mo gae dilo tše dintšhi tše ke neng le tšona ke di dirile ke le mo gae kore gauteng nna senke ke no ba le selo kore a ke nyako o bolela mang mara ke dutse gauteng mengwaga so go ira gore a se taba gore batho ka moka ga bona gore ba be le dilo le maphelo a mabotse ba swantse ba ye magweng so ntwe e leng gore e gona fela ke taba gore a wa swanela go dumella whatever ye e leng mo go wena wa rra gore e go kuke
wa tsare ke phentse ke botsa batho moroka ke re go ina le gore batho yeah ba go kgalemele gore o fetolana le mmago ka mare mmago a kwatele gore wa ke bolla le wena o tsamaye yeah gore o ne o khomola o utswe ska mo fetola ya ka mare a go kwatele gore wa ke bolla le wena o tsamaye go ina le gore o tle o blamelwe gore why ke fetolana le motswadi go fetolana le motswadi ga se ntwe botse motswadi ga a tshwanela gore a chabe bana ba gage to that extent wa mo kwa motswadi o reng nke a thukwa kana o thusa ke ngwana o a mmelegeng a mo godisitseng ene ka lerato ke nnete Magogo o boletse ka taba ya ke kwele malwetse a maoto tlhokofalo malwetse a maoto go tlhokofala Magogo le sitse le ba kae ka gae abantwana bamagogo sesele si-3 ngisesami nobhutami ngimi kuphela sesele si-3 ubatshelile ukuthi uzala ubhutami ngimfonele yemini ngimtshelile uyazi ye uyazi uhlala kuphi yena wakhe Mamelodi and then usesi wakhe kwaphahla yena alright yena ngimtshelile ubhutami angisho yazi wayengibuza gogo ukuthi nibatshelile ngizwe na uthi kusekhenu lapha akusingekwakho so ge e le gore ke ka ga geno ba swantse ba tsebe gore lapa la ga bobona le ne mathata ene Professor Mremi o tikemišeditse go tla go thuša lapa la ga bobona moroka go a diragala gore ba ga Mremi ba re ba le mola ba bereka motse o mongwe wa bana ba lapa le la no tla re ke fete ka gae ga a fitlha kry dingaka di bereka then a thome go makala gore dingaka di bereka ka lapeng la ga jujwaka so ke ga botse gore bana ba motho ba swantse ba botsane ba botsane mathata a lapa la ga bobona ka moka ga bona ba tsebe gore ka mogae ka mo rena re dulang ka mogae re ba le mathata a mohuta o le a mohuta le a mohuta o ebile re kgweditse thuso ba ga Mremi ba re ba tlo tla ba tlo re thuša and then gore ge ba ekwa gore ba ga Mremi ba thuša ka mola ba se ke ba lwa le ba bona gopola gore batho ba bane ba agišana yeah ba e leng gore ge ba bona ba ga Mremi ba bereka motse ba ka no ntšha difounu ba founa se bona inyanga zi ya kitšhima ngapa nka kwa makoko go entsa njani and then ya thoma ya tle ya ba ntwa ya gore ebile le tliša le dingaka ka mogae nna re sa tsebe so ke ga botse gore bana ba lapa lela ba swantse ba tsebe gore lapa la ga bobona le ne mathata and then Professor a kere mathata a lapa lela a se a bona ba nnoši ke nnete ke ya bana ba lapa ka moka yeah so ba swantse ba tsebe Magogo ke bone ngwana wa lekgarebe mola ngimbuzile ukuthi life yakhe yena i right wathi next mntwana khona mntwana wasesamlophu obhubhileko lo yeah wabhubha okade phethe ezinyawo nango wasesam mfuthu uchiya abantwana bayi-2 nezizukulu eziyi-2 yeah manje i-first born akhe lo naye ayise-right yasesamlo yenza njani yona ana uyagula umntwana la shuthi beka-right isikhathi esisoke wavula nesiphazanyana bekathengisa yasukela lapho ukuthi avule isiphaza esasagcina esifile wacala kancane engathi ingqondo liyalahleka awantsheka sise-right manje angingazibona mdengi mthini ngoba makanjalo bekafuna kosathana uyahola uhola imali yakwasasa ngoba nayo usuthola noti 350 le ngoba vele ngikhaya vele sidosa nzima uma sengikhuluma iqiniso vele ngoba sebenza umntwana eyi-1 manje naye akakhoni ayi-1 manje kula malanga la vele uthe makeza wangitshela wathi mazi ngiyacakeka yazi kusukela October mina imali yami angiyazi ukuthi iphelelaphi ngoba ngiyabhadala irente la ngihlala khona ngithenga okuya mara nangithi ngiyacheka imali yami mina ngibona ayisekho ebhanka ngiyazi ukuthi tenhleki yenzani warra lena le kgona mebere kwa mohutamang mo e leng gore le kgona mebere kwa mohutamang a ke no butša jwalo mina umbereko ngikghona wo exeta njaka bricklay umoagi uyasibeka istina nofana o itaka boy ngiyasibeka gape go ne le gore o ka no re aga mara o le taka boy o uyasibeka istina ya mina ngaziplani vele ne and then ukufulela uyakwazi ya nikufulela ngiyakwazi umfunelo njani
Mfulelo lo angikwazi ngulo emakhaya lo mara lo enkoshaka lo instructions zama angikwazi wona lo. Or iskotcha usazi? Yeah, iskotcha ngisazi. Uyazi i-normal roof? Yeah. Alright. The reason why ke botšiša prof wa kgonagala gore mo ke pitšeng tše kgolo lenane go le letšetša ke batho ba bantši so ge re mmotša gore o kgona mmereko wa mohutamang go ka be go ne le o mongwe wa theeleditšengwe a ka kgonang gore ke be ke nyaka motho a ka nkakela two room and then a bute a kry-a letogonyana so ke a leboga prof ke nagana gore nna ke e weditše se seng se ke nyakang go thuša abuti ne malome ka kapa ke gore ge o le bophelong ba go goga di-drugs go ba le di-mistake tše o di dirang ka nako o di tlogelang go ba le diphoso tše o di dirileng maybe o swere batho dipoo o senyaditše batho o dirileng meleko matswale ka moka a thoma go tla godimo ga gago so o ka ya rehab wa tlogela ye mara go tlo ba le ye nngwe ye e leng gore e go šetše morago ka lehlakoring le lengwe e nyakang gore le wena bjale ka ge o le motho o e emaemele ba ikwešiša so sometimes gantši ke fela ke advise batho ba e leng gore ba ile ba kgoga ba tlogetše gore nako nngwe yang go batho ba le ba go baditše le no ba kgopelang ditshwarelo yes because dipelo tša batho bale dillo tša batho bale ke batho ba swana le rena le abuti a llanya ka mmereko then ke ba bang ba e leng gore le bona o kry-a abuti a palela ko go tšwela pele ka lebaka la dillo tša bona so that's why go le bohlokwa gore ge motho a etswa rehab a boa a ye go hlapišiwa cause a kere dilo tšela o itse gore ke dilo tše di go dirišang tšona sometimes di go ria re o swara a o hlapele lesusu la ka kuo ene ka mola go fetša go swara o no hlakana le batho ba bantši o sa tsebeng gore mang o hlapa kang mang o dirang mang o phethang mang o swaretšeng wa ikwešiša so ge o etswa rehab go bohlokwa gore o ye ngakeng o hlape o ye kerekeng o hlape go a ka gore wena tumelo ya gago e kae mara fela go hlapa go bohlokwa go wena gore o tloše lesusu le dibati tšela o beng o sepela o ne le tšona so abuti santše a phethe ditaelo ene ke nnete santše a hlomphe mama and then ka mola gae go se ka ba le leša le sa dula ka ga bo mama abuti gore le ga geno sekhaya lapha bahlala khona hlala nabo ekhaya okay ngoba mna zange vele ngithola inhlanhlalomende kwasiwa into zami zatsharakana futhi ngathi ngo-90 ngabhubhela mntwana olama lo umntwana nawe wakhamba snacks wagula nethi ivekewa naye ukuthi ugula bangakhona ukumunya mangithingi ngifaka ibele ngingathi kunento embambi la angakhona ukugwinya bekaleli ubusuku nemini angalali angakhona ukumunya elangeni lokugcina waba wese bekhabo bamthatha bamsa kwadoktor fika kwadoktor udoktor wamcheka wata nanibona ukuthi akabi right kusasa nimbuyise wasaba ukutsho ukuthi umntwana ngekasalungu abathe mababuya nethi nabaceda ukujumpa ibridge umntwana umoya wabhubha abafika naye ekhaya umntwana akasekho into engiqaka kumntwana loya asingabalekile achisa ngathanga phaphama achisa samsa emochara njalo achisa njalo angasimakhaza ngathi uza kuvuka manje le yangicaka-ke wathi bona simbeke ngayifunisisa-ke into le ukuthi kanti wayi umntwana lo abe so akhambe anjaya ngathi uzokuvuka yena achisa ngoba umuntu angaphuma umphefumulo kosabanda ngisho yena bekalayidile afana nami nje vele achisa samsemochara njalo mandaba khona ngayifunisisa-ke bathi umntwana loya bamthebulile yena umntwana loya bakusebenze ngayo ukuthi vele ubabakhe aqabane nawe vele bangafuni ukungibona ubabakhe hawu bangafuni ukungibona ngithi mangiza thola ukuthi uza ngestrade esinami ngiza ngalesi asiphume angene esinye bekakunyanya vele angafuni ukungibona akancane bathi ne bakusebenze ngomntwana lo bamthebulile basebenze ngamntwana lo sukela lapho into zami vele zange sisalunga
kwacharagana net khona lapho ngoba ngabe sele vele alungisela ukuthi vele uzongilobola sekwacharagana khona lapho bona umntwana lo wabhubha kwabakuhlukana kwethu-ke thini namhlanje zange into zami isisalunga la ngihamba khona bathi wona bakufakela itukoloji nendoda efitshane and yena bephela ngiyibona vele mangilele ebusuku namanje ngisayibona ngimdala mara ngayibona kokugcina ngayibona ingaka so itokoloshi yakhona ingaka phela beyingibamba ilwa lokuthi izephe kwami nami ngizilwela kokugcina bethuthi ngayibona ukucala la ukuya phezulu ayikagqoki isikindivana so ifitshane itokoloshi le isikindivana ifitshane futhi beyilwela ukuzaphe kwami hayi nami ngilwa ngingavumi yathi nayibuya kwesithuvele ngayehlula ngathi bona ngihlule yasukuma yama eduze nomnyango yajika yangibheka yathi yazi wena uyangehlula unekani ngiyakhamba ngikutshela ibhozi wami ukuthi wena unekani uyangehlula ngathi khamba uyitshela ibhozi wakho leyo manje yazi ebusuku vele ngilala ngidiniwe ngivuka ngidiniwe anginamandla futhi nanje vele isangiphethe ingimotshela izinto zami vele into zami akunanto e-right manje uthi mhlawumbe nomntwana ukulwa nami oku-into le ngoba futhi bengisaba ukukhuluma nokuthi bekabhema amadrasi uzokuthi mina ngivezile bengisaba ukuthi ukukhuluma ukuthi bekabhema inyawo nalapho ngidose enzima ngaye lo mntwana dose nzima imlando iceda ingeni bathi umntwana kwenze so umntwana kwenze so manje nami bengingaphatheki kuhle ngoba bekalimala vele wagcina ahlatshwe ngomukhi inyawo le mntwana kamakhelane phambi kwami ngimcalile ngathi mara ngali onile mara akwafuza ukuthi wenze njalo ungcono kube wena ukhambile waye police station wathi ya into zami ezithethe kwezo zozibhadela nangazongitshela ngiyaziphindiselela ngiyazibhadelela ngathi mara into le ayise-right yena umotshile mara akuse-right ukuthi umhlabe ngomesi angazama ngambalekisa waphunyuka waphuma wakhamba wabaleka lo wakose ukuthi inyawo selibuvu engakhamba naye police station nangifika police station amaphoyisa bathi umthetho uvuma ukuthi umntwana azokuvula ikhesi so jika naye ukhambe naye ekliniki ndani bese-ke ekliniki bazomcheka ukuthi linjani inyawo lindani bese bakunikeza incwadi ukhambe naye esibhedlela bacheke ukuthi inceba lakhe lidibhu kangangani ndani uza kuthi angaphola-ke ndani kamari ukuye naye azokuvula ikhesi ngoba akana-right umotshile mara akana-right ukuthi amenze so amlimaze bayinyawo lakhe livele inokuthi vele lingasebenzi libe buhlungu angalizwa ngathi umhlabe ngaphathi umsipho so manje into ezo zonke bezingiphatha kabuhlungu and angalali abuya ngabo-1 ngabo-2 sikhathi angakafiki vele bengingakhona ukulala bangizwa kunetshada ngaphandle ngithi nangu sebambulala sinesikhathi ezabethiwe ikhipha sidabukile wenzeni ubuvu manje le bengibangela istress nakhona and vele nakhona bekasilwa kusokuthi into yabo le bebayibhema ekuseni nantambama angifuna imali kusokuthi nami ngapha ngibereki ngizama iplan ngimnikele ukuthi nedi abheme ngoba mangingamnikeli uyokuhamba ungena emzini abantu ngoba ngebusuku vele bebakhamba bangena emzini abantu ngimnikele kabhema bengidosa nzima sikhathi ngizamthatha ngamlaphisa-ke ngathi akusizi besele ngibona ukuthi uphilo bakhe sebazombulala ngamsa lapho waba right-ke mema ngitshela ukuthi u-right-ke waqala phasi-ke makaphuza utshwala thoma lwe nami-ke nje ngikhuluma nje hayi ukuthi ngiyamphoqa mkhona mna kawusebenzi wangithatha wangiphusha wangibetha phasi nalokhu khona awusese-right ukuhlungu maye manguphilile kahle engqondweni ukwenza umakho njalo na bona ukuthi into zakhe ezinye mgade azenza kusasa mangimbuza ukuthi why wenze so athi mina zange izibone ngoba ngelinye ilanga vele wabetha wekhabo lo wamngenela ngimfise ingaza nalapho ngalamula uNkulunkulu wangisiza ngaba namandla ngambamba lo waphunyuka wabaleka umntwana lo ajikela mina-ke nokuphethe ngaphandle uthukwana ngaphandle nangithi abantu bazokuthini athi ungangitsheli ngomuntu ngimbasela kuthi jesina ngimtshela ngabantu athi ungazongitshela ngomuntu makoko
ditaba tša gago di kwagala ga botse koko ne yeah o ba bomremi uzokhelebha and umoya ongalenkhaya wenza ukuthi abantwana laba bangazwani balwe bakhulume ngendlela engase right uzokuphela yeah and then bazokuba bantwana bazokwazi ukuthi umzali kosa bakulalele bakuhloniphe nabo bathandane njengabantwana bomuntu izinto ezenzakala ngale nkhaya ziningi magogo yeah zona ngaziceda ziningi ya ziningi and zibhlungu because gore o be motswadi o lebelle bana ba gago ba phela ka mogo bana ba phedišanang ka gona ga se nto e botse moroka o boletse ka nto nngwe ya gore ge batho motho wa go kgoga go ba le diphoso tše dintši tše a di direlang batho and then dipelo tša batho magogo a di swane o ne motho mongwe o ka motšela tv a ka go swara ka pelo wa se lokele ke selo so o boletše nto nngwe ya maele gore go bohlokwa gore ge motho wa go swana le abuti a recoverile o swanetše a kry space sa go kgopela batho ba ba tshwentseng tshwarelo ene go kgopela tshwarelo ga se botlatla go kgopela tshwarelo ko go lokolla dipelo tša batho bale and then gore di lokologe a banyengeke ba mo lebalele mara yena uzobe a yenzile into e right ukuthi abawe ulitshalele yeah and then uzimu nofana abezimu magogo bathanda umuntu owenza into e-right nangathi kwengathi magogo ngibawa ungilibalele nanoma ungathi ngekhe ngakulibalela kakapa mara into e-right mina ngiyenzile nangabe wena uyala ukuthi ungilibalele isala ngakuwe mina ngiphumile ngakuwe yeah so ubhuti akavale i-chapter avule i-chapter eja yempilo angacali emuva aye phambili ngempilo lokho kwenzakele ngeke abuyela emuva ayokulungisa whatever ayenzileko but ukuthi abawe ukulitshalelwa into ebaluleke kakhulu so batokuthusha magogo utlile plekeng right warra leskela lwa le mogekolo gore mogekolo o tlile mo radiong ga fitla bolelang a se bolele eng dilo tše ka moka ga tsona mogekolo wa di bolelang ke tša go lenyakela thušo ko mogolo ga le so lena le sa le ba bannyane go ra re magogo ko a yang ke kgausi kgole ke mo a tswang nka e bja jwalo lena mo le tswang ke kgausi mo le yang ke kgole go era gore whatever ye a e dira mo ke go lenyakela thušo ya gore le bophelong ge le ntše le tsamaya whether yena tlabe a le gona re tla ba tlhokofetše le kgone go ba le maphelo a makaone maphelo a le a phelang ga a gabotse because le tlhasetšwe go tsamaišwa le bahu go tlaiša ke ditokološi go no re go bona ngwaneno o lwe le yena ka di-face ene e le o monnyane so wa e bona gore nto ewe e re go wena kweša batho bohloko ene bothata ko gore e dia gore o kweshe batho ba o ba ratang bohloko gape a gone motho a ka reng a rate mmaka a gone motho a ka reng a rate kgaetšedi tša gage kapa bana ba mmaka mara wa e bona gore ntoela e go gapeletša gore o tlaiše batho ba wena o ba ratang ene ba o swanteng go ba protect remember gore ka kua gae ge go ka ba le mathata ge go ka ba le motho a ka tlhaselang kgaetšedi ya rena ka mola ko wena o swanteng o mo protect ge ka kua gae go ka fitla motho a tlhasela mme ko wena o swanteng o mo protect then ge e le wena o ba tlaišang then o fa batho ba ko ntle maatla gore le lena le ka no dianto le ka idiang so a le go lwa le yena a le go mmotšiša selo ino ba taba gore le tlogeleng mogalabo le mofeng chance ya gage gore a boneng gore o tla le thuša jwang and nto nngwe le engwe ye a le botšang gore le direng gore le tle le kgoneng go ba right go nwe le sese o pasitše matriki o swantše a ye sekolong
putsišo ko gore o ya sekolong ka gare ga lefifi le a neng le lona na o ya sekolong ka gare ga malwetšana a gage ba reng wa o di a engeng a se ga botse a go safe so motho wa mohuto ke gapeletša gore o swantse a dula a le kgausi le batho ba e leng gore ga ewa ba tlo ba kgausi ba mothuši then ga a le sekolong a se kgausi le mmage a se kgausi le lena ke problem so swantse go phetiwe le pheteng ditaelo wang ke sesi sa le o e waneng la mafelelo last year wena bore o nyako tlhalosa mathata gago ae o ola leng gae ngwana sese ya mme okay wa tlhokofetseng ya alright yona kasawu nedi angimazi ukuthi isukile ona ngoba bemhlupha nakabhala esikolweni manje isifuba sona siphele simhlupha indaba isukele isifuba thoma hlangana phelele moya awe okay maye ngathi vele nangimbekileko lapho waqala wenza into ezi-snacks walila kabuhlungu bambuza ukuthi that's why ke botsiša gore bonya ko bolela mathata a gago ba wena o tlatle go itla gae o tlatla gae okay o tlatla gae ke okay na sa nyaka utla mo o rakile ke kakapa wa ya rakile ke kakapa na santsa a re yena a tle mo o nyaka go e bea gore ke kakapa wa mo convincetseng gore a tle no a re tla mothuša o tla ba right lapa la koko re tla leka ka mogore ka gona ke ngwago moswa wa batamela koko tša kgale di santše di fele tša ngwago di santše di fele gomme re bone tše diswa tše di tlang re bone gore modimo o re fang ane ke lebetse se sengwe ere ba re le motsola sefane se a se sa rena beando nna tlo bitsa sefe sefane mmago o nyetšwe papa o ila mnyala and then ke mang a re mfane sa sa lena ko gore ento dilo tsa kgale ba re go na le moshimanyana o mongwe o ile a golela mo kwa Giana a isiwa moo ba re o ile a golela moo go fihla nako gore koma e a tswa moshimanyana la a re le nna ke a tswa ke ya komeng manje batho bamkhulu wathi awena ngesikheno aniyi engomeni uzokuya njani wathi nami ngikhulele la ningibize ngesibongo sala kwa Giana nami ngiyokwela abamuwisela ke wawela waceda wabuya wakhulu waba indoda bekwafika isikhathi sela zokuthatha manje ugogo lo anande bakhamba bathi bakutheza inkuni ehlathini babuya kane ugogo selahlala naye nobaba lo kwavela ubaba lo-ke and umuntu layisiwa kwa Giana isibongo sakhe asisazi ukuthi ngesakobani taba tšele di kwamang koko ke ile ka botsa ke kuku ke mme and then ge koko a ile dikgonyeng ba bapala le mogala bo a tswang komeng a le ka moga Giana na sentse a buile komeng lena le bana ba mogala boa go ya komeng ko gore ke papa go batate ba ka baba ke grandfather ya ka yena ke papa so o ra gore grandfather ya gage ke yona e ileng mo mtseng ola wa ga Giana a sengwa ga Giana okay o khulele lapho bengasiwa kwa Giana bo koko be ba motseba kere be ba mazi makoko be ba kana kwa gola be ba mmitša re kwa ga mang yena lapha ngazi ngoba mina nokuvela bengekho emhlabeni mina ngitshele ngumagogo ukuthi wakhulela la kwa Giana bamkhulisa la kwa Giana bewawela makaqeda igama lakhe bebathi ngubani iyangazi awu makoko phela angeke bahlale nomuntu bangazi igama lakhe bangazi ukuthi isibongo sakhe sakabani umagogo lo-ke zange ambuze nokumbuza umama khele kababa ayenzeki gogo ukuthi uhlale nomuntu ungazi ukuthi igama lakhe ngibani isibongo sakhe sakabani batho ba gale malume ka kapa ba sentše dilo ka go se re botše nnete a go no re ka dula le motho ka mogae ra dula le yena dikgwedi mengwaga ra be ra mo iša komeng ra se tsebe leina la gage ra be ra se tsebe le gore kwa ga mang
manje basiphosisela manje bathi uyalwa ulwa nalaba bakwajiyana ukuthi okay Thina motho o ba mmolokile ba ga jiane lebitla la gagwe ba lengwadile gore ke mang hei nna re tsebisilwang ke re bakgekolo ba tšhile le molato aowa mogekolo a le boditše le re ko a phelang wa bona nke be le re le boditše ke moporofeta moruti makoko e thunela ka ntate mogolo wago le ko kae kuba bomkhulu wakho ngisho ubaba loyo ubaba lo nguba bomkhulu wakho ngisho ubaba likababa iye ithuna lakhe liphi eyi asilazi thina eba thina sazi nexus bancana sazi ulutho la kaba bakho liphi ithuna lona likhona siyalazi abusongwana kho baphi abosongwana juthi besakhe emaplasini baselele bangcwatshwe emaplasini bonke bonke ngubaba yedwa ungcwatshwe la kwaNdebele ngoba la thina eVaterfall safika ngo-86 sibuye emaplasini so kusho khona ukuthi kungenzeka ukuthi ubamkhulu wakho wancwatshwa endaweni e1 nabosongwana lemaplazini ubamkhulu lo engikhuluma ngayo ukuthi ubange isibongo sakhe lo engekhe ngakutshela-ke mina into ezizabantu abadala angimazi ukuthi ungcwatshwe kuphi angazi ngoba yena wathi bona thatha umfazi batsho wakhamba ngazi bekakhe kuphi so nje wena makoko awuyazi ukuthi ithuna lo baba owabeletha ubaba bakho liphi mina ngilazi ngoba bengabe ukubeletha nemhlabeni leso sikhathi ubaba lo ahlala la manje uyalwa-ke bathi ubange isibongo batsho sibiza isibongo sala kwajiyana sibulala sakhe manje amadlozi la ayalwa manje thina sokubiza sithi singeba kwabani ngoba simazi isibongo sakhe mogogo zange ambuze ukuthi ngwakwabani isibongo so wachaza ngutoplos makamuhle uze njani lapho angaziwo ukuthi ubuyaphi angazi uze njani mina angazi koko nna ke kwešiše nna mogekolo a le botšang gore o gotše le mogala bo ka mo ke mang ke mamago ke mamaka so mamago o nyaka go bolela gore ba dutse le motho ba sa tsebeng gore ba mofa dijo ba re ke mang ge ba re bitšang motho ka mo ba sa tse gore ba bitša mang akere kukule eno kgatlhile ke lesogana senka le botsisara wa bana nkebe ba re botse maaka ba re lesogana le ke mangina la gage okay o montolo o pupele kupe neti mna ngimazi ukuthi sela bhupha or usaphila neti lapho angazi ngoba bahlukana kudala sahlukana kudala thina sezana umamakho uhlokofetse ne mama gago umama ukhambe last nicethe ukumngcwaba last year iya ngo-august nge-15 zika-august okay mama gore mothoki o feleditse mmonaneng kua ga jiane umma batsho wambona angabe ukuthathwa lapho wathatha waceda lapho kwajiyana sukela lapho-ke naye lo muntu wathatha bathi bekamuda mhlophe songathi mswazi amuhle naye ubaba wathatha-ke sasuka lapha naye wakhamba wakwakha kenye indawo angazi kuphi bahlukana leso sikhathi kudala ukuthi wakhe kuphi and ubhubhile angazi okay indaba le ubabakho uqale nini ukuyizwa yena ubaba ya ubabakho ubaba yena ubhubhe angayazi yena ubaba uzazi ukuthi ngwakwajani ubaba wabhubhana 1988 okay dala baka ulele azazi ukuthi ngwakajiyana bangazi ukuthi ayisiwa kwajiyana umndeni lo wakajiyani loya bongazi ukuthi ubabakho akusuyo ujiyani nede laba abadala bangazi ukuthi bebangazi na abanye ababe wena ukuthi umagogo eze akutshelele indaba le ukutshele njani futhi ubona impilo yangikhale nangesese right wakhipha iqiniso iye wakhuluma iqiniso besala kucala ukugula nje mara iqiniso lakhe akakalikhulumi ngoba ukhulumile mara i-information ayikho kuyafana ayikapheleli iyashoda and cala mose prof ubuditše mmemo mara o feitše go ya go mmontšha lebitla leo la ratswala ge gore lebitla la ratswala ke šele no a di hlakane a di hlakane and that is why ke botšiša ka borangwanage because a ke re borangwanage ke bana ba motho le tatage go ra gore ka moka ga bona ke bana ba mogala boe a tipitšang ka jiane se jiane laba abanye bosongwana babona ngebakwajiyana ngubaba lokuphela ungasiwa kwajiyana uye yi-one
walo baba lo singamaziko lo abosongana abanye abavenge bakwajiyana vele magogo lo nguye wasuka wahlala nalo baba lo kwavela ubaba lo umuntu esingamaziko lokuthi isibongo sakhe ngokwabani ugogo naye uhlala njani nalo muntu lo ujiyana khona ugogo phela abantu bakudala bebakhona ukuzala umntwana ingasiwala bambize ngesibongo salapho bebanemfihlo mara uyenza njani ujiyana ugogo into enjalo nangazi manje namhlanje bashiye nenkinga la thina sazi next thina sokubiza siphi isibongo sisazi asisazi o abanye laba abujiyani abantwana bakagogo ya mina ngazi abayithu omunye lo angazi ukuthi bengwakwajana la ngoba omunye lo naye baphumela endleleni ingqondonyana kele beyilapho ngazi ukuthi ngisho khona ukuthi abanye abujiyani bebojiyana abayithu aba ujiyani yena ngalesi sikhathi ubaba loya azokwazi ukuthi abe nabantwana nomfazi wakajiyani ujiyani bakakuphi nalezo mina bengimntwana ngazulu yabona ukuthi ugogo wenza iphutha elikhulu mara and ukhiphe iqiniso after a long time mara nogogo lo ubaba lika umma lika baba lo urong ngoba nguye wenza imistake le wayo ayokuhlala nomunye umuntu ende kwajiyana yiyo lento ngiyikhuluma ukuthi bayenza kanjani into enjalo noma gogo lo bekose ambuze ukuthi wena baba ungokubani ekheni ubuya kuphi manje yena ukara ngitoplos makamuhle uhlala nobaba namhlanje siye ayenzeki gogo ukuthi uhlale nesukana ngoba isukana lelihle abantu vele abantu starting from 69 mawubabuza ukuthi umntwana lo ubuya kuphi babakhe ngubani bazokutshela istory ukuthi uzokuthola iqiniso kumele ukuthi uzwe istory eziningi akibelele maka malume kakapa utlo kwa ditori ye ngwana ka nna bekele dipolasing nna ke no bapala wa tseba mothola ke tsebore ke mang nna ke tsebore ke mang mala ngwana ba gwa bolerera wa shumu hloboge dumela go ratsa mai ibe gona bolala ra wa ngwano ke Mremi papa ge a tšo khole o tšwa gona mo ga matlala ra moshibo nakwa ka moka koko bo go moletšing a wa be ke no re mo gongwe o tla fola a go gona ga le ro ka dula le motho wa se tsebe gore ke mang a go letše ka ga geno wa se tsebe leina la gage wa se tsebe gore o tswa kae gape ba ratani ba fela ba bolela gore wena o tswa kae ga geno go bua gona o mang wa o tlogile ga geno wa tla wa golela ka mogae ora re ba ratani ba gore motho a dule le be le mo ishokomeng le be a batla a bua logele gona ka mogae ene le gona ke kushore ga sepela o laetse a ba botse gore ke a ka o tlile jwa e no be le gore wa tseba ka dipolaseng moroka go diegala dilo tšintši too much a ke no bona le kgaitšedi tša rena go nuale ba bereka ka kua dipolaseng ba kopana le bafaladi ka kua dipolaseng ba ratana ba le bana ene gantši maina a bafaladi a ba a šomišang mo a se a bona a kua gae ge ba fitlha mo ba tepa maina ke bo Andrese ke bo Thomas ke bo mamma and then ba le bana le bona ba dula dirumu le ke ba bantši go ka tsena gona ka mo bo kgapa madi ka mo go ga matlala ra moshebe ba dutse dirumong le banna bala ba tsebe le gore banna ba le ba tswa kae a ba tsebe selo ba belega bana le bana ba a ba tsebe no ke bolela so bana metjana dipaesekela o tlo ba bonelisa ba kotsi le bana metjana dipaesekela ba itwa ka diplaseng ba ya dirumong ba itwa dirumong ba ya mmereko ka diplaseng o dira ga lotse dingwe tse dintšhi kudu ene di feleletša di tsentšha bana ka gare ga mathata because of ke yona wena ke ba bantši man le maloba beresana le o mongwe gona mo a re o le bana le motho a tsebe le gore o tswa kae taemane ene mathata a mantši a tswelela ge batho ba ba fetša go tlhokofala ke mokoile ga bolela o mongwe gore o ile no feta ba no re ga gešo ke ka mola ba feta ka koloi go feta bese e ya bobidi ya no
dilo tse di diragalang ke especially ka dipolaseng ke tse dintšhi so mara ge di tswelela go ra gore dipheko di tla ba le mmereko meropa e tla ba le mmereko ya rena ena mmereko o ka se fele wa mmereko o ka se fele e no ba gore se segolo ke gore jale re no bona gore santse re no ria di-passport ka gore santse re fele re fegeletša bana ba goa ga bo bona goa go phasa ka gore ga itšedi tša rena mmereko di o dirile ene ba dira diphoso moroka a ke re wa kwa motho o ne o dutse ka motseng wa batho a be a gapeletša gore ba mo iše komeng a se ga gabo ka mona a ba gapeletša gore ba mo iše komeng ga a fetša a ba le ngwana ka mola a phela a tseba gore a soa ka mola a lokiše dilo ene bona ba re tate mogolo wa bona o rile wena se ga geno o se re ga o bolle ke se sefe ke sa gamang gore tate mogolo o be a motsebaabe ba mo tseba gore ke wa gamang o tswa kae motho setso sa gage ke motlhobo mang gobane tate mogolo ba re o ila mmotsa gore a ile gore o bolla tshwanetse gore ke o botsa tata gobane o tlo o lwa le nna gobane ka se ga geno a le ikomeng gore tata ge e le wa gamang ga ke tsebe a ke re koko be ke tshwanetse gore a botsisa gona mo gore ngwana ko gabo ke ko kae ene kwa ga mansefane gonywele o hlokofetse o paletse ko go lokiša dilo a sa phela gonywele o tshwenya batho o re le berekiša fane e seng yaka mola yena a paletse e latlhile ke yena mathomong bjane rena re e kry-a kae koko emapele wena wa ngwagamang wa 1971 and then motho o bolotse ngwagamang na le mo lefaseng be ke se gona a ka se motsebe ke tate mogolo wa ge sebele ga papaga ke tate mogolo wa ge moroka o ka no re tswalela yona and then wa ba gopotsa di-announcement tša ka kua ga moremi gore di eme jwang go tla diragala eng a gone molato ba gešo re ne le bokoko ka mo ya di-announcement tša rena ke gore go sasa ke a bereka ke tlo thoma forogo ka 10 and then ke tlo tšhaiša ka 4 la bone ke boletše ka re ke tlo ba ke le ka janfese ko thoma go bereka ka 8 re o tšhaiša ka 5 and then Friday re tlo ba mo gae re tlo thoma go bereka ka 9 re o tšhaiša ka 5 mokibelo koša ya rena e ya go bina Lofontein gausu le mmolo moswa o la ba o wagang Sunday koša ya go bina Magatle go tla be go goroga molebogeng ka ga Makopo ka kua Magatle ba e leng gore le atla le re botšeng and then re kgoneng go lolokišetša ke sure ba le ke ba fileng difounu tša 079 170 9862 ge le founa mola jwale gona ba le araba go ba go 060 959 0303 le ka founa ba tlo le araba ba tlo le bukela magageshu ba ba tlileng ka mola gae ba tlileng forogo gantši goba ba ba robetšeng re thoma ka bona pele ra berekana le bona ra fetša le bona and then ge ile gore o tšwa gole founa o re botse gore mo tseleng re tlo go ngwala mo fase and then wa go latelang re ya mmotša gore mo gone ba ga mamang ba tšwelela ba le gole and then ye nngwe e leng gona ke gore ga moremi a re rekiše line go ka kwa gone mmereki ya re mphe 20 ranta 50 ranta ko go ngwadiše wena o fihle ka nako ga go tsene o botše nna ngaka ke mo phasetše ke botše badimo re bua le mo o ka re ke tlo bereka le lemenemene then le kgone go sepela malome ka khapa ke leboge ba theeletše le babogedi ba ka kua Facebook le bokoko ka mo re a leboga professor ba rena re a leboga le tlo hwetša thušo le tlo ihwetša kore o bona yeo yona re šošo ka yona yeo gore thušo le tlo ihwetša maphelo a tlo ba mnate go tloga go dibale a gone molato le ka re emela ka bona reception ka mola go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane ka sona sebopego se ke tšwile